Matso a ke yona isitse mahlo a ka mo. So mamedi wa ka ratang he nna ke tlo ruta batho ka monehelo ka the advantages tsa monehelo because monehelo o na le di advantages tse kgolo. Mamedi leqephe ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry se ke di site leo ke yana nakong ena go tswenyang ke live mo Pastor November and Victorious Faith Ministry. Jwale ke ne ke re ke motho ya ratang go ruta ka monehelo haholo but jwale ha se batho ba nehela ke motho ya ratang go ruta hore jwale ke di feeding tse tshwantseng ba di lebelle a ba qeta ho nehela because hona le tsela eo satanana le a e sebedisang yo discourage batho hona le tsela satana discourage batho thole hore o nehetsa o qeta ho nehela ba dintwa di tsamaya hantle o ka qetelletse le very discourage bile o le negative for monehelo wa hao. So ke ruta ka dintho tse jwalo le hore o emela jwang hore jwale ka o nehisa kre purpose ya o nehela ko o jala ha o qeta ho jala peo ya hao o emela jwang ke di feeding tse tshwantseng o di etsa ha o qetile ke ba hlonolofatsa ke ba prepare le harvest kotulo yo ntate modimo tla ba etsang yona wa bona ke yona ntse ke ba bitsetsang yona ka Saterdag ka 12 o'clock ba tshwanela hore ba tle mamedi like ba o kene kereke ya ka like ba kena kereke efe very important hlola ke bona ha ke bitse le last week ke bitse bomme ke le ka bona hona le bomme ba ne ba qala ba bona ka kereke so mamedi wa ka rata like ba how can you get a runa Victorious Faith Ministry? You can also come. Get to root up with the bless, Kirapel, Le Mapirona, Kirapel, Lady in Tosaluna, Kilekatsu Mautu. Kiona, Siblechakaya, Saturta, Bakin Sabo, make a fair. Jolly, young we are Ekbakama to buy when I'm a Carapankina, ya, Ekina Leon Sani. Mammy, Kikubarbalin fell on Lolani, Mia Mammy chapter 4. Nehemiah chapter 4. Keruken fella Riyatanamona, Nehemiah chapter 4, verse number 1. Kimaya Turing, Usiturampum. Ira Morero wa Tibela How ya Tempeli, Wanyopa, Morero wa Tibela How ya Tempeli, Wanyopa. Mamedi, verse number 4. Ebira Hassan Balate, Autori, Retsusa Lerako, a Hobuhelwa, a Halefa, a Soma Bajuda. Yaba ubua le banababo le bahlabani bo irum le bahlabani ba le botho ba le botho la Samaria ore ba Juda ba fokolang ba etsang na ba rata ho tsosa lerako le na ba batla ho etsa mahlabelo na mosebetsi o ba batla o ho qeta ka letsatsi na batla tsetolla majwe a cheletseng kubung ya lesupi Tobia wa Maomoni o ne a eme pela hae mme yena a re lerakonyana lena la majwe leo ba le hahang ha phokojwe e ka hlwella hodima lona le ka heleha yaba Nehemia o re rutlwe modimo wa rona hobane re a nyediswa a ko busetse thohako ena hodima bona. Verse number 8. Verse 8 ere ba rera ho futuhela Jerusalema Bosan balete le botopia ba rera ho futuhela Jerusalem mo lerako hore ba tsose moferefere itatele ke ne ke batla mo okay ba rera ho futuela Jerusalema hore ba tsose moferefere ba lo tsosa moferefere hore morero wa bo Jeremia wa bo Nehemia o nyope o ukile mami mo mameli ko pale mameli ntena the time Nehemia a decidang bana le vision kapa plan ya o tsosa marako ana mo mameli just that plan ya bo Nehemia itse bo Nehemia ha ba qala ba etsa ntho e ya o tsosa marako just ntho e mfela ya creator ya ba tsosetsa dira bosan bala tele botopia bana ba sena ta ba le Jeremia mara bothata ba hlaile nene
mohlang ba utlwang fela re bone eme ba na le ntho ba etsa eo ba planneng ho etsa kapa entseng ba etsa ya ba bosa mbalate ba qala ba nyoloha ba lo tsosa moferefere ntho ena ya o aha lerako e ska ba etsa ka motho mo bosa mbalate le botopia mamelo ka ratang ntho bana ba batla ho etsa ko nyopisa morero wa bo Nehemia re ska ba etsa wa tsantse ke antse ke meditate ka scriptures ona le ntho e reng honna motho e mong le e mong ona le mofutona o tshwana le bosa mbalate le botopia e mong le e mong mami majona e omnye lo motho e mong le e mong especially batho bana le ditoro le dikolo bana le mofuta ona wa bosa mbalate le botopia mo mamelo ka ratang once o le mothana le dikolo once o le mothana le vision once o na le mothana le ditoro tso batlang wa di achieve mamelo ka ratang bothata bo qala mo ho ba le mofuta ona wa batho ba so ba tlohella mabaka bona because a ke tse hore mosebetsi wa botopia le bo Sanballat ne le eng but the time ba utlwang hore there is something ye bona eme ba yetsang le bona eme ba ntse ba yetsa botopia le bo Sanballat ke ba tlohela everything ye ba ne ba tlohetse ho yetsa ba lotsa moferefere hore net toro ya bona eme e ska ba ya phethala e ska ba yetsa mami majolo tlo go jetse sepiri mo mamedi wa ka ratang tlo ke di jwetsa motho e mong le e mong including le wena maimajela le mpomotse le mmageta le mo mamedi wa motho FM ya mametseng e mong le e mong motho yana le toro bophelo e mong le e mong but ntho e shapang batho ba nang le ditoro mane ku relax ntho e shapang batho ba nang le ditoro ku relax and yengwe ya dintho tse tsang gore batho ba relax ke gore fela just because o sa bone di enemy tsa o di bona because the enemy tse ding ke tse o go di bona ka maga o ka se di tsebe ntho e etsang gore relax gore bo Sanballat ba rona le botopia ba rona ba bangwe ke twa ba bona ba ba tshwane le ba bone me ba obvious ba bona ba tsona le bo Sanballat le botopia and ba bang bohloko ba bo Sanballat ba rona le botopia ba bang ke bana ba o bileng ba qoqelang toro ya ke bana ba ba qoqelang toro ya hao ba o monitorang ba o gona go bua le wena motho modimo ntse ya jwa ntwane ya o no bua ka ona ba tlang go yetsa he ntse ke le so e how for ke ntse ke etsa so how do I bona ntwane no tso o iphusa e se stoping re na le botho ba ngata mami majala ba stopile and o tlo e bona ntho ya bohloko jwa o tlo bona ha batho ba tlile tshebeletso ka botsa mpomotse le mmageta motho tla ba tla le motla le skono and then abantso tsa tate moruti dintho tsa ka di fasitse tsena ke mo rapelle wa bona deliverance na le ntho nngwe man e powerful mo mamedi deliverance will exposed batho ba o loya e tla ba hlaisa ba bonagala ha ke so yenga ke nya spili fela ke gutlo tingaka tsa spili di gona go hlaisa batho ba o loya mo mamedi wa ka rata ha ke so ka ke yenga ke nya spili ma tlo bona deliverance e tla mo expose motho o loya mami matswa e tla mo expose ka tsile makatsa ka sonta ne ke jo tsa batho ke tsa batho ba ntse ba loya kereke ba kereke maphuteo aka mami a nkutlo ba lo ya kereke ba kentse meriana diteni mane re kereke se ka ba ema ba kentse meriana ka ra pulpit ka tlasa pulpit mane mo ke eme anteng ke rera ne ke ba jwetse ne ke ba tseba ba expose ke deliverance now deliverance wena mamedi it will expose your enemy uzayibona isitha sakho o tla se bona ka mahlo mo mamedi jalo ntho e ke batlang o tla go yona ke yo o tlo bona ntho ena ya bo ya dira tsa rona tse re sa di tsebeng e bohloko motho tla batla tshebeletso a dule mane tata moruti ke tlile ntho tsa ka di tsamaya hantle ke mo rapelle e re ha ke mo rapella ka nako eo ke mo rapellang ba lo batla ba bua ko yana batho ba mo sentseng ba mo loyang ba mo tsamalang dingaka mo mamedi e bohloko kore o tlo ba bona maimo jala ho so bone motho Allah ha ke mo botsa o bone mo boma motabare ke bone mama e motho lore o bone mme wa hae e motho lore o bone sister ya hae e mo bone o friend and close friend wena mamedi ka rata because ba bona mamedi batho ba loya jwale ke batla gore mo mamedi ke batla emphasize tabene ke bang gona gore ba bang ba bo Sanballat le botopia ba rona mo mamedi ke bao o kekeng wa ba tseba
mo mamedi wa ka ratang now ka bo madimabe ntho e etsang gore bana ba ntate modimo re relax ke ya pele ke ena ya gore when you don't know your enemy o nagana gore you don't have an enemy o nagana gore ga o na dira just because wena ga o bone dira tsao ka matlho kapa o ditseng o nagana gore ga o na tsona kante mamedi wa ka ratang ga ayo mamimatso ga ayo motho a senang dira mosadi mo o buile ntho botlhoko ka sunday o ebile o e rometse di-commentseng tsa rona tsa Facebook o re tate moruti nna ne ke sa nagane gore ke tlo manifest a re ne ke sa nagane gore ka tsatsi le le baloi ba tlo bua ka ona a re na batho ba ete wa tsa o etsaetseng ka sontaga o re o ne a batla tlonyegela ka 1,000 rand so itse ga a tshwere 1,000 rand a basa a neng go ba le ntho gore nna ke le Facebook nyaka ga ke na Facebook nyaka bona ke tinne mose a tinea mpotse motho ya tineang ba ne ba le haka yena le monna ha e ba tsama ka koloi ba batla go reka khumbi ya bobedi mare ba sa gone ba sa qualify ke ba ntse tsore ba batla reka khumbi ya bobedi ya ba qualify di banka di ba dumeng ne re le haka ene ba ne ba tlile ba tletse na le ke Frida the same person a buang ntho o na le teng o teng le ke Frida o na tlile meseng o tlo bona baloi ba o pele a tla tsebeletso yes le pele a tla ke re ke o tlile meseng then I write a show le ena le vendor boy re le bararo and then ha re neng ha sa tshwanela go tlonela hona le ntho re nganele ka 1,000 rand mamedi yo so na le engwe e reng no shaba November ka ba keta ho tla ho wena la Friday eo ya Lekker Friday ba ile ba bua le ntate moruti ba mo jetsa ba kopa thuso o bona ntate moruti ya ba tshwara matsoho then Monday e hlalosa ya ba ke ba tshwara matsoho ke tsa ke ba rapela yes o ba rapella a apere mese mane mo nthonyane ya mese a sa ba rapelle ba le tshebeletso re le haka ke le batla khumbi re ka ke rapella khumbi ya bona engwe bana le yona ha e kala muwe ha ona batho ba kenang ka re khumbi ka ke ba tshwara matso ke ba rapella bekeng yona yo ke ba thola call tlole ya qualify for khumbi ya bobedi Monday in fact Monday a ke ba ile ka Friday Monday ka ba thola call ba ile Friday late ka 9 Monday ka ba thola call ya gore ba thola koloi e ntšha and then dintho tsa bona tsa tsama hantle ba decide gore Sunday ba tla kerekeng ka moraro ba bone mohlolo o ba etsetseng yes now o sa tine ile ha sa nehela ka 1,000 rand e bile so na le ntho reng alo a ye kemble a ye casino a ro qalo ya casino yena a isa le yena a ya ka yona 1,000 a ya ka yona ya fihla ya jowa so ka sonta sena wa bua ka re ke re no laboraro o re laboraro ne ke tshwere 1,000 rand be ke e beya ke re ke tlo e fa moruti November yes jalo o re ka sonta jalo ha se ke a bua re no o ile a tinea mame a ke mo rapela ho bua batho ba ithu bana ba le babedi ka ho yena yes ntate moruti ho bua baloi ba ithu ka ho yena ba re ba batla ho motse ke baloi ba ithu e le di-friend tsa hae close friend mpotse ba motsekisa lenyalo ba batla bona lenyalo na le fedile ba batla bona phelo ba boemo e wes ba tseba hore o batlile mosebetsi motho FM ene ba entse hore a ska ba o thola a ska ba o bila consider rua all together mare ntho okay yes but ha be ke qeta ho ba tshwara ka letsoho ba ile ba thola mama wa motho FM o ile a responda ile go na le selemo o na le selemo a batle mosebetsi mo and it's a good presenter o respondiwe ka mora selemo ka mora hore a tle ho moruti November ka thola ho respondiwa ka mora hore a tle ho moruti November now e ke ratile ba le ba re me entse hore a tenehe hore a ska tlonela because if anana hits nka ba le motho FM nka ba sebetsa motho FM ene ke di-friend tsa hae tse neng tse le di-friend tsa hae pele a kena lenyalo because ka moraro a kene lenyalo friendship le sebaka o la tshwanela tšhentšhe le sebaka now di-friend tsena di re ke rona ga re batle go mo bona ke manyena gore bophelo ba bo ka ba mo ka ba tsele monna gore ba batla monna ba arwane ena le monna ke bile ba entse gore ba roakane ka sonda monna mo tlisitse ba roakana flat ka ra koloi
ebile ba batla ba arwane no ke batla go tlala tabeng ya botopia le bosambala o mamedi wa because ore o nanahana nthena ya matimona ya deliverance Ya batho ba eta o na sa tsebe gore le yena ka boyena o na le bosambala and the friend tsa hae tseo a neng a sa di tsebe mo mamedi wa karata because hloko kore like ke tshokere rona re relaxa haholo when we don't have tseo dirato re di bonang ka matlho ya bobedi mammatswala e re shapang ke re ba naive naive kana ka sotho ke ha re tsotelle kore o tla bona gore o tlo ipona gore mare ke motho a nang le toro ke na le plan ka dintho tsa ka di a hana ha o qeta ha o tsotelle hore di a hana that is why ke tshwantswana that is why ke tshwantswana ke re we are so much naive mammatswala because wa bona mo mamedi ho eme and mami ho o ka se tsotelle if ho eme e le hore wa tseba hore wena o na bogone but e bohloko ke ena ya hore wa tseba o na le bogone wa tseba hore o ntse o phusha wa tseba hore you are trying so hard but ha o etsa le letho but ha o qetile mamedi wa ka ratang o mo sa tsotelle next ya bobedi ke yona eo we are so much naive mo mamedi wa karata ha re batho ba tsotellang and a re wa re ikore mo mamedi ha o stress la o so bona mare no man ha o etsahale la dithaka tsa ntse di o feta ba tlhella ntho tse mami you don't care a ke tsebe botopia le bosambala te ba etsa jwa e ka re ba notlela le kelelo ya motho re ska ba bona gore mare ntho di yeme mami ba jola ba tla re mametse bona jola ba I will tell you 90% of batho ba mametse motho FM ke ba o dintho tsa bona di eme ba ka ba botsa ba neng ba sakla ba neng ba sakla ba tlo lokoloa it is because Satan ba shapa ka spirit tsa ba naive sa o se tsotelle mo mametse o ba hatelletse dikelello mami Satan o hatella batho dikelello ka tsela makatsang o hatella batho dikelello ka tsela tsosa ngwana mamedi wa ka ratang and that thing ke yone e tsa gore ba tsatsina ka shogolela maphelo a batho a yeng ya boraro mo mamedi wa ka ratang ha hona bophelo bo ka yemang ba hao go sena motho a behind morero o especially when o na le bogone ha hona bophelo bo ka yemang fela nje go sena motho ya behind ntho go sena motho a na le morero go sena plan ya tsa batho ka rantho especially when o na le ability mo mamedi wa ka ratang go na le batho ba maphelo ba ba ka emang because ha gone personally yena se motho a kgonang but what is painful ke gore bophelo ba o bo eme but o na le bogone once bophelo ba o bo ema o na le bogone ene o try dintho tsotlhe you must know that there are people behind hona le batho but ka bo madimabe again ka baka la moya wa o se tsotelle the spirit of being naive ke yona e tsang re se ka ra tsotella again but you can see mo mamedi but no man ke gona nna ke na le bogone mara bophelo wa ka boema mamedi wa ka rata those are the things e shapang bana ba ntate mo mo mamedi a una bophelo a una motho ya senang mo mamedi wa ka ratang ke kopalo jo tsa sephiri tlohong ho tsane le tlo kopala le nna le ba sa dumeleng tlo le tlo bona mamedi wa ka ratang le tlo bona gore wa maphelo a lona ema tlo le tlo bona mo mamedi wa Motheo FM tlo le tlo bona and ka bo mamedi wa ka ratang ba ema jalo no bohloko ke bona hem Satane o sebetsa ka sehla he knows your season Satan o tseba sehla sa hao your season let me tell you something when I'm a ka season when ele sehla sa hao how to motona ke sehla sa hae ka ba ke season ya hae ka ba motona ke selemo sa hae yena wana mo mamedi wa ka ratang so everything iba easy for you when it is season how everything iba easy for you you go all over everything iba easy ukokota mamatik abule kana mamatik una la batho ba thabela go thusa but that thing be permanent be jolly forever the same way hona le Maria but Maria as being
permanent a dulang a fete hotle le hlabuhle mo mamedi ka rata le bophelo ba motho bo tswa bo dintho tsohle tsa rona di-seasonal. Now here's the problem. Satan wa tseba o tseba season ya motho mo mamedi. Now ore botopia ba re tshwara ka nako ya season a o sape ka spirit sa o se tsotele bo naive ho fihlela your season e feta e qeta o feta mohlang o hlaphoelwa ke mohlang jalo lo etsa ntho engwe le ngwe ka thata because se hlatsa o se se fitile everything we etsa bothateng o thusetswa bothateng everywhere mo kenang teng batho ba o thusa ka thata because your season is gone mo mamedi wa karata. Now that is why batho ba tsebo sebedisa monyetla batho ba tsebo matha well now go sentse dumetse motho ba rona let me run let me if ke bona dintho tsa ka di fasitse tlo ke tsamaya mo mamedi wa karata batho ba yetse ntho jwalo o fihlella sehla sa bona se feta ya o qetela mo mamedi wa karata e shapang batho when dintho di tsamaya right ya o qetela because sona le nako e dintho di tsamaya hantle mo mabetlo go jwetsa o bona mohlang dintho di tsamaya hantle mo mamedi wa karata yo mama jo tlo go jwetsa go etsa mo hanako I mean ntho e shapang bana ba ntate modimo le shapang batho ba mametseng ba thetswa ke ha dintho di tsamaya when things di tsamaya right batho ba nka di camping o ta relax I enjoy dintho tsena tseo di tsamayang hantle a sa tsebe gore ka nako eo dintho di tsamayang hantle that's when now o hloka protection. Ma bana ke kopana le one of my biggest friend ona le di business ke mo bitsa ke re ho yena I mean on dumedisa o re hona Dr. Nofi man ke khala re ka tsa tsene ke o bone fela ba ke re mar ke go jetse ke re monna ho mphethelete wa tse a rena no vimara ka tselete ke re a utwa ka wa ke re ho mphethelete wena ke re ne phelo ba botsamaya hantle o bon jalo wa tse a re mo vimara ba tlore jalo o tsamaya le o sie mong he ba babedi jalo ba ntse ba ke re ho bona tlo nke le jetseng ona ntse ke rata yo Petrus a yentse Bible e re ka tsa le leng Jesu o ruba ho di disciples sai ho ba rutwa ba o re guys ke go pa le nthuse re tseleleng ka nna Petrus o mo rena Jesu tlo kena skepeng saka uncle Petrus o tlo kana maskepeng saka Bible di se ba ba le tseleng se fifo sa tsoa mamet se fifo ha se tsoa Petrus monga skepe ke a se shebile tsena sa gone o thiba se fifo e bila le betsona le manga skepeng o so ka tlobo jotse sephiri ke ha Petrus sa tsebe se fifo sena o se thiba jwang because se fifo Bible e ra o e bala hantle e re se fifo se ne se batla o destroy skepe se fifo se ne se shebane se ne se batla ho ba hote maqhubu ana batla phuphumetsa ka ra skepe ana batla kera ka skepe ka matsoma se fifo purpose ya sona mamedi in le fela se destroy skepe. Now here's the thing when mamedi ka rata important to sebeletseng Petrus ke eng ke ne ke shera that man into ke re ho yana sheba butwa Petrus ke ba shera this thing e ko shera la nyana ke re nthathu sem Petrus engwe ke a hore a be le skepe ba tha qetile a banka motho ama Petrus o na le skepe mara sina tlolo ke go ba we pheta Petrus o na le skepe but asina tlotso e ka stopang di fish but I get it a favor ya hore a nke motho yana le tlotso a mo kenye skepeng sa hae a partner le motho yana le tlolo skepeng sa hae because Jesu hana skepe maruna litlo Petrus hana tlolo batuna le skepe now ba partnership in batho bana ba babedi now Jesu realize that if stomo sena nka se tlwela se destroy skepe sena le nna ke to fail because le nna ke dependile skepeng sena le nna ke le morena Jesu ke ka le skepeng sena ke se hloka skepe sena sa Petrus ha se sa ka marsian thusa ke re ho this guy ndate ntho e ke thutileng yona most ya batho ba di ba wa ka sehloho because ba celebrate ho ba le dikepe tsa bona ba ba sina tlolo ya ho protect le lwanela dikepe tsa bona and ba tsebure when only successful when o atle mo mamedi wa karata each and every
enemy e ka morao. Success mo mamedi ha ona mohlang e siang di enemy ka morao. Success tsa mali di enemy but ka bo madi babi most of bana ba ntate modimo ba relax but ba celebrate dintho tse ba nang le tsona. Ke re ho yana ntate, let me tell you something. Le how ka enjoy today, but the problem now ka enjoy your success, your prosperity or everything, but the problem ke hore the same success mo mamedi wa karata e khona ho attractela di enemy ene ka bo madi mabe ha o tsibi. Ha o tsibi hona le OCM ke re ke mang o tswa Joburg mara ha bona ke yona mo koloi tsa Ocean ntlo ya hae ena le di lift tse pedi ko po ipeta mama ja ntlo ya hae ena le di lift tse pedi ntlo ya hae jarta ya hae ka re hore ha lo sheba jarta ka morao o tshabele o tsantse ba tsamaya ka quad bike he batho a ba tsamaya ka moto a potela ka morao o teng o a potela ka morao bo a sheba ba tsamaya ka rashata bompo motse ba motsela ke so mametse le ena matente ha kwetile botsa dikoloi tsa tsamaya ka tsona koloi tsa tsamaya ka tsona mame ke tsena ka ofela tse re ke ratang ka tsona na le DJ ya ne hlokaetseng nna le tshete tse ngata khumbi ka ba ke mang yena yo aneng ana le mefuta dikoloi tsena ka ofela tsona that lady una le koloi tseno mo botsa ona jalo tsa makang ka maoto o temple fundeng go tletse a bona yena na hana hore ke ntho e nyane yena le monna ba lwana fela until a tla kerekeng itse ke mo rapela ha bua family ya hae ya bommae ka go jetsa mama ya la hlankutlwa ma family ena ke eo yena disledi le monna hae ba ba ahetse matlo ba ba thuseng ba ahela matlo. She never thought hore bo Sanballat e botopia ke bona bana o teng mona Bloemfontein ba re una nahana ke mang re montshitse ne re etsa re ntse ra nyonya ne le monna because ona phela monate ke re ntlo ya hae that lady na di lift tse pedi ya godimo e se liftileng lift tse pedi shin una sa tsibe una sa tsibe hore yona success ena hona le batho ba utlwileng bohloko mamelo ka rata kopa le mamelo each and every success ya motho ina le sira e ka ba lenyalo le letle ne ke tlo tsampa motse mabali ke re matsatsing ana one of the thing ke thitleng yana mo mamelo ka rata manyalo ha fele ne ke tlo tsampa motse manyalo fela ka sehlong bo motsa re tlo mo rutilana ke re ke satan bo motse lo re wa ibuela ntse ba no basadi bana mohlomong o nyetse ke motho a sena nix jalo batla motho a nang le dintho tse betere ke o fela le ya batho ba nang le dintho tse right because and tlokuts ha se satani ka buyana diqobo la ke no ka buyana no satani etsa the same thing into tim dima yetsa tatem dima yetse ditho ka buyana o romela batho tatem dimo sebedisa runa ha ke le mona ke sebedisa ke sa ke ntate modimo ke rumwe ke ntate modimo ke ambassador ke leng go sana ntate modimo hona le batho ba ile manqosa satana ba o mame matswala gona jwa wa bona ntse ditse ka mora microphone voice ya hao go batho ba bang ke le runa e motena hona ho ikareng a ka tolaisa motho FM alola e ka raka laisa ka tla ka tla ka tolaisa hona le batho ba o sampatleng ba ke ga fela TikTok on kapa Facebook on sa ke ga motho ba santsa mroka botsa bompo motseng ke ga fela ha ke motsebe ha ntsebe o kopana le na TikTok mo the way batho ba le ka teng so mo mabedi ka rata the more relax it we need to understand hore mo mabedi ka rata bophelo hona le batho ba sa relaxa botopia ha ba ka ba relax bana ba batla bona fela ne bophelo ba Nehemia bo emi dintho tsohle tsa Nehemia di emi le wena mo mabedi ka rata if ali emi ka maoto ke rata rorisa ona re if o sa eme ka maoto emele bophelo bao batho ba tla ema ka maoto ba o emelle batla o yemela and today wena mo mamedi re ba batle batho ba o dintho tsa bona di fasitse maphelo a bona fasitse di tšhelete di fasitse di business manyalo bana ba bona motho ba tle bana ba ha thole bana there is nothing I thola ba ka bo madimabi re relaxitse ya o qetela ke ena ya o tswa fa o tsama motho ba re Bloemfontein ke gakala mara motho ya o fasitse
yena o ile kgakala ntho e ke e ratang ke yone ene ya bo Bloemfontein ke kgakala ena ke boetse nkabe ke ya Bloemfontein but Bloemfontein is too far ntho e ke e ratang batho bohle ba fase maphelo a rona ba drivile ba kalama diterene ba kalama a ya too far for bophelo ba hao so lanka wena you don't want to go too far for bophelo bao there are people ba tlo yang very far for fasa bophelo bao mamedi a re kopaneng hosane o tswe mo mamedi ene ke utlwa mphomotseng a tsaba ke bone a kwakwaetsa mo ha o tla mo mamedi o tlo batla o tlo thusa e tikisetse hore ha o sena tšhelete o dula le nna fatshe but at least o bona le tšhelete o reka product o sebedise product because ke sebedisa ke na le matswai qala ka bo di 100 rand a mang ke bo di 250 mo mamedi tlo ho na le dintho tse tshwantseng le tsamaye ka tsona di lo di sebedisa ba batla go dula le nafatse mo mamedi di tla founela dinomoro tsena tsa 0783983446 ke a di pheta 0783983446 tse ding ke 07908333833 ke a di pheta 079 0833833 mamedi ka lama teksa face 3 le face 7 fela bore ke kerekeng ya moruti November di a o theola straight kereke hosane ka 10 o'clock o se modimo le bless mami. I love you so much. You are my favorite person, you know most. You are in my heart. I don't eat. Thank you so much, guys. And then, and keep one net. If I make a mouth for my pillow, guys. I give to my to destroy my pillow, guys. But to buy any come out to destroy my pillow, or fasa my pillow, or fasa the chele aruna, or